mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje mu Busuwisi biri guhuza AFC M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwanyi bo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ukuvuga ngo coalition ya FARDC, bihaye byo kwishora mu bice by'Imasisi batera ibirindiro bya AFC M23, ariko AFC M23 irakubuye, yarashe yishe umuhisi n'umugenzi, abari bateye abangaba bose bararashwe. Usibye ibi, muri aya makuru tuzaza kugaruka ku ngingo ziri kugenda zigarukwaho n'ubundi muri ibi biganiro bikomeje guhuza AFC M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki AFC M23 iri gusaba ubutegetsi bwa Kongo? Niki ubutegetsi bwa Kongo buri gusaba AFC M23? Dukandire like uyu munsi, numara kudukandira like noneho uze no gusangira natwe ijambo, wandike igitekerezo cyawe maze turushaho kugenda tubana 5 kuri 5. Nkuko rero amakuru yacu nabikubwiye, twebwe ntago tuje dutinzamo, nugukubita tubangura twihuta cyane. Amakuru yakomeje kugenda acicikana nuko inyeshyamba za Wazalendo zifatanyije n'inyeshyamba za FDLR ndetse na bamwe mu basirikare bakeya ba FARDC bagize coalition n'ubundi ya FARDC bagize gutya birara Imasisi, bavuga ngo bagiye gutera ku birindiro bya AFC M23. Ibi ngibi rero byabaye kuri uyu wa mbere mu gitondo ku itariki ya 13 Mata 2026, bibera Ikalembe ndetse na Karongi. Ni imijyi ibiri iherereye ku mupaka wa teritwari za Masisi ndetse na Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Haje kuvuga rero ibisasu, cyangwa se haravugwa ko abarwanyi ba Wazalendo ndetse bafatanyije na bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse n'aba FDLR baje kwiha ibyo kwishora n'ubundi mu birindiro by'iyi AFC M23, ariko AFC M23 yakoze bitabaho, yabishe yabamaze. Amakuru atandukanye ava muri aka gace abitangaza aremeza ko izi nyeshyamba zari zebyo kugaba ibitero byabikoze ahagana 2 z'ijoro, nuko ngo babikoze ejo ku cyumweru, hanyuma bigaba ku birindiro by'inyeshyamba za AFC M23. Ariko ikintu cyaje kubaho, hakurikiyeho kurasana bikomeye cyane kwateje ubwa mu baturage b'abasivile, bituma benshi bifungirana mu ngo zabo, abandi bajya kurara mu bihuru. Icyakora imibare yibanze yerekana yuko byibuze abantu 2 bapfuye, barimo umusivile n'umusirikare wa AFC M23 nkuko inkuru ikomeza ibivuga. Hanyuma bakaba hagaragaye kandi ibikorwa by'ubusahuzi mu gihe cy'imirwano, byongera guca intege abaturage basanzwe barazahajwe n'ihungabana ry'umutekano mukeya rikomeje kugaragara muri aka gace. Ariko bikavugwa ko AFC M23 yakubuye abagera muri 57. Biravugwa rero ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere umwuka ukomeje kuba mubi, nubwo imirwano yo yahagaze, ariko abaturage bo muri aka gace bakomeje kugira ubwoba bwinshi ndetse banatinya yuko imirwano ishobora kongera kubura, nk'uko amakuru amwe akomeza bivuga. Inyeshyamba za Wazalendo, FDLR ndetse na FARDC bo muri iyi midugudu bituma nyine batatswe, bararaswa. AFC M23 irabirukankana, imaze kubirukankana bituma AFC M23 yigarurira cyangwa se humvikana tombe n'ubundi muri kano gace ka Karongi, nkuko natangiye mbikubwira, ndetse na Kalembe. Biravugwa rero yuko aba basirikare b'inyeshyamba bapfuye, bagenzi babo babatwaye, ariko nyine ni imiborogo ndetse habaho no gutinya bikomeye cyane. Icyakora iyi mirwano ikaba ikomeje kuba mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje ibiganiro hagati ya AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo. Hanyuma rero aya namwe makuru yiriwe ariho ku mirongo yose imbere y'urugamba. Hanyuma rero indi nkuru ihari ni ibiganiro bikomeje kuba hagati ya AFC M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki AFC M23 iri gusaba ubutegetsi bwa Kongo? Ese niki ubutegetsi bwa Kongo biri gusaba AFC M23 mu biganiro biri kubera mu Busuwisi?
nkuko nabikubwiye haje kubaho gutungurana gukomeye aho iyi AFC M23 ya presence cyangwa se yerekanye delegation yabo bakaza kwisanga harimo bamwe mu bakoranye na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu gihe cya vuba, bakaza kwisanga barimo bahagararira inyungu za AFC M23. Ibi ngibi birimo birakomeza kugenda bigaragaza yuko ari imwe mu mpamvu yakomeje kugenda igarukwaho, ndetse Felix Antoine Tshisekedi Chilombo agaragaza ko aba basirikare be cyangwa se abanyapolitiki bari ku ruho bagiye ku ruhande rwa M23 ari bo babaye intandaro yo gutsindwa kwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kuko ari abantu basanzwe bazi politike ye, bazi uko akora, ndetse bakaba basanzwe banazi amwe mu makosa akora. Kuri ubu rero AFC M23 birimo birashya gushyira ko hashobora kuvuka iyi Kivu Republic, nubwo bamwe mu banyapolitiki bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babona Tshisekedi akwiriye gupfa aho kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icikemo ibice. Hanyuma rero ikindi kintu, iyi AFC M23 ntabwo iri gusaba ibintu byinshi muri ibi biganiro. Ikintu cya mbere barimo barasaba yuko bakwiye guhabwa imfungwa zabo z'intambara, nukuvuga ngo n'abasirikare bayo bafashwe na leta ya Kongo. Noneho iyi AFC M23 ikagaragaza yuko ikeneye aba basirikare bayo bafashwe, yamara guhabwa aba basirikare bayo ngo bikaza kuba ari ikimenyetso cya mbere cy'ibanze kigaragaza yuko babemereye kubahiriza amasezerano. Icya kabiri iyi AFC M23 isaba nuko agahenge Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyiye ikanemera gakwiriye kubahirizwa n'impande zose, haba ku ruhande rwa AFC M23 ndetse no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ibi ngibi nibyo bintu by'ibanze iyi AFC M23 iri gusaba leta. Noneho leta ya Kinshasa yo igasaba AFC M23 ko ikwiriye kurekura ibice byose yafashe. Mbese iki ngiki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba gishoboka bigenze bite? Uti kubera iki? Iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye AFC M23 ngo nirekure imfungwa z'intambara iyi AFC M23 yari yarafashe. Abasirikare basaga 5,000 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barekuwe ku bushake na AFC M23 yari yarabafashe, irangije ibwira leta ya Kongo twe twarekuye abasirikare kuri side yacu, tunemera gushyira mu bikorwa ibyo guhagarika intambara, ariko mwebwe muranga mukomeza kuturasa. None ibyo muri gusaba byo kuvuga ngo tuve mu bice byose twafashe, ibyo ngibyo byo ni mucire birarura. Icya kabiri, iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gusaba M23 iri kuyibwira ngo nimufungure ikibuga cy'indege cya Goma, none wakomeze habeho ubuhahirane turebe uko byazarangira. Iyi AFC M23 ikababwira ngo ikiri butukoreshe move nimwe itwemerera ko dukomeza imbere, nuko mwe bekeraho kurasa mu basivile, mu kubahiriza agahenge mwisabiye, hanyuma mwama kubahiriza akagahenge mwisabiye, mukareka gukomeza kwentimida cyangwa se gukora ibikorwa byo gutera ubwoba. Noneho tukabona tukagira iyo agreement yo kuba twatekereza ikijyanye no kuba twafungura ikibuga cy'indege. Ariko iyi M23 nayo irabizi neza yuko uku gufungura ikibuga cy'indege bari gusabwa bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye, kirimo no kuba iyi AFC M23 yaza gutakaza umujyi wa Goma, kubera yuko amwe mu makuru y'ibanga cyangwa se y'ubutasi ahari agaragaza ubutegetsi bwa Kinshasa nko kwifashisha ibiganiro by'imishyikirano kugira ngo bazabone uko bahita batera igoma bakoresheje amadrone igihe cyose ikibuga cy'indege cya Goma cyazaba gifunguwe. Mbese ibi ngibi biraza kurangira gute? Ese biri burangire iyi AFC M23 yemeye gushyira umukono ku masezerano, isinya n'amasezerano na leta ya Kongo? Ibi byose nibyo gutegwa amaso tukareba, ubundi tukazagenda tubigarukaho mu makuru yacu ataha. Nyabuneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe,
turagusaba yuko uza kudutera inkunga ukareba munsi y'aya makuru handitse sabone cyangwa subscribe ukandeho, hari buze n'akazogera nako ugakande. Uraza kuba ushimangiye ko byiteka ryose uzahorana natwe, kandi uraza kuba wemeje kuzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugira amahoro Nyagasani muri byose, turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka.